Salam deh, Francis ini nanti tuh media itu kan, dat konsalem, angkat supaya pen kebang posisi nanti tuh betul entah aku lupa, katok. Jadi, nanti tuh mana itu pahalam juga lah, dia nolong difference political party itu, dari Karbi Anglong artikel 244A bangsa maintain भूत के हम सोचन जाम tapi artikel 244A abostu gubima kurutan ke lage kacile ma abostu gali government of India pen Karbi Anglong rarapan is ya right kupi abostu pensi pinidam pegam political party dumde भूत ka chuha I adisim pinjong that means living issue sika pinjong lasi laso bangke kali dia ni ate bangso artikel 244A amendment sila tum vote kalegi po vote johangi po mona haide robot artikel 244A bang benar ni panggode tilasi artikel 244A amendment ke vote jogaregi nang ni kusi nili non la difference political idara banta kapasidir bang tum ngela gapen number 2 abang kala hello ini tum ke India long ke demokrasi akan sibina Pasti demokrasi akan tuh loh ke ini tuh murah depan demokrasi aron kita nih lah kuelo. Dia nang tuh manggong selected person akan bahaya. Rat akidu kelapin akisu malam dak parlemen along nampak cepet kelam dulu kusi demokrasi aron ini tuh paham kita. Lalu teng pensi ini BJP lapen Kongres lapen FSLC lapen ASDC. BJP adonda selected person ke thegdamlo ke Saromor Singh Tisobansi thegdamlo ase Saromor Singh Tisobansi BJP aduke ningate the pen alamansi ke the kere ningate the lapen Karbi Anglong akidu kisu malama bangke parliament openi duna busi BJP asong dumke Saromor Singh Tisobansi ingwai pekla sona kase Kongres adonda sar joram leng mansing wae je Karbi Anglong arat parlemen lam kapeni dunia kan kela sana kasi SDC adonda sar Johnson B bansi ingwai lo je Karbi Anglong hempre ka farman kapeni dunia artikel 244 lam kapal klan din sar Johnson B bansi nil titoy dulu he's a selected person alam mangi nu SDC yang gongke selected person apa yang joraming leng da selected person tik asana dasi FSLC along bangke ninga ke thenai lapen ke thek lapen kire la tunda GI katha sarapansi ala tunda select he is a selected person in FSLC asi nili pudai mangala hello labang kita ke thek lapen kire tum sadil lasi rat atum aphanil dipune mangke parliament election la solong si Karbi tum future lasi kumar fansi putiyok naima kumar fansi putiyok naima la bangke nili long leja ko ngandu kali itu murara long leja ko ngandu laso Karbi Anglong future ke laso parliament free election long sidolo la penisi bangke ASDC atunda parliament election long dunel haidun dalu lapen kongres adunda haidun dalu lapen BJP da haidu polodan pe lake haitang atum Karbi Anglong aratan pilo kekle lake nili nani tum rat afaransan telo nani tum rat atum si kini lo lapen nani tum rat atum si angthek kodan si ke claim kupisi ke bang kupisi ke implement make rat atumsi ningje ko raso tengle kiwang dilang parliamentary election nang tung ninga ke thenai kumar bansi ke yogi make nilingali tu bang jutan dil lake nang tum anding ro sidolo mothe Karbi Anglong a future ke raso parliamentary election non kiwangi directing kora sokarni nang tum anding ro pen Kamasa pangcu pemimpin nang litum Karbi Anglong a future pawil rima
pareng verima pijut ko gima pijut make nang litum long hidup apa sih hilang dari berapa ni nang litum kemesin texture lapen perfect amuni da pana tum food jogra pai dunon bersih dilihin pen nang litum rak kedo yang dari Indonesia di dalam jeto kado lakado we nanglitung media abutung apa nang jangan alam theke lapuan lo atumi lakado we alam kaning jedun kado we ratun tar julong lo aposi ini nona kola UPDS along defense sar lo non ke excited lo asong atun tame seta pini non mopen sar ning je lo lakado we alam Lasi ilitum hile ke ot asong atum doan sedami anutin na penamang rutin sedami nonapor la non la bangso media hoy pen la piniang bong pen da ilitum anutin manda share una kupuson si itu mak prang ke bangji akeng kam tinalong ka angamilul ke planima laki nang lile pen lilong sido keheng no tum Amerika betum jongsi tuwar ijarong pulote Amerika do tum ada hili jang lagi lasuman hathera pini tum komasi ke thek lapen kachini mopen pu inglen sar ningche alo komasi ke mi lapen ke hingno ke dam tang na por MP ko ani dam hello bang hello claim hello stapula tum thang ladak kar biang long han anong mi pu avilan ke thor ke dok anda chomat do aposi nilitum media hoy pen akun non anutin takilang pen kachi share pen anutin na penabang putin da non pini penabang palong kedo tribal akhe phan kijut si ka choning rilo lase jirpo jirpi kache songonok be nok bipi tum phan an setame edum tribal akhe phan ja semet lanon batai ipsl se party hin pen symbol bang tum phan nang la phak lasila so symbol bang hul he pin pen itum la nomor 5 ang ding sikito nili methang mata election gen claim dun boilo asi nomor 5 lang sikki serian doji serial nomor isi hini ke thom li phong ding sido asal ragi tuma candidate party candidate men jai kathar ta dupo apen ki serian da dupo asila so nomor 5 long ber pe mepen minute siap na tumla ator ke sunaya vote labang so party han nomor phong ding ki serian han vote pipa mera ile tuma khei reng dok reng ni itu mas asyang tong Delhi Parliament along kadak lam he kapijai dunia pan kar biang long rat ke jok long ya pan ki jutsin ang roman chuning ribang ke laki siarian ber vek po bisi kado ya pan ta nin kesi nilam thing kon tok aposi ko soar jang si ke jok nei mata tu mi garili long ni jelo itum la phan jong si pahai he polote itum kar biang long vir kopo athe people ma pute district nanggewan pita Rusem Sonsing DC district nangwan pilo hoso pini nonopor nangitung kadok we karbiang long arat atok anu dima hoso anda nangtung cirok tok ben mek prangnon kalipote karbiang long virdet po ketek kere BAM ke chali tunda charli nakpo pini nonopor nangitung kumapan si bhut jok ni jok nan ni la nangitung long si jakong no lapen ke jok dam hut ke hudak nang dun lor pen dak ber noi pupe apo sinang lakat dogowe ile tum ka chinki ka chitham lakat dogowe ke chinki ke chitham tang ana korte tum tame anut phanchi siar no itum kar biang long jok nei pen 6 seduling tang ngi article 244a hemprek long vek nang ji lan helo ni di pini ka dogowe atum han ke bachini lapen ke than ke lan helo